Assalamualaikum. Higu sini aku bikin tutorial cara bikin Jangan game lupa pas. like dan subscribe. Kalian ke Pinterest ya guys. Kecari. Pencet cari ide. Ketik gambar cute karton. Ini kalian pilihnya terserah ya guys. Pencet titik 3. Pencet unduh gambar. Ke Roblox. Pencet titik 3 di bawah. Kebuat. Pencet view on. Pencet. Pencet garis 3 di atas. Ke Pases. Pencet Epas. Terus ke Canggih. Terus ke 6. Pencet track pass. Ini kalau kalian ada tulisan kayak gini artinya kalian GK bisa harus bikin ulang. Pencet track pass. Pencet yang kalian udah buat. Pencet garis 3. Terus ke Sales. Pencet. Ini kalian terserah mau kasih harganya asalkan 1 kalau 1 dapat 0.
Terus pencet sahur Changes. Tiga kali aja terus kecancel. Dia next bikin tutorial, apa lagi nih?